siyon diri Kumbalan aratu ko akali ko sikapay kumonduli Pinado kulisihan kadano tilang gusto'y ratu Pinado kuutusan mulino kumaan kinuringan Siyon diri magumurahan Kumadkimang kumaadwanan Mikulong dokuli Siyon diri magumupagumbalan Aratu ko kapalit ko sikapay tumon puli Pinadot kulisihan kadano tilang gusto'y ratu Pinadot kuutusan mulino kumaan kinuringan Pinadot kulisihan kadano tilang gusto'y ratu Pinadot kuutusan mulino kumaan kinuringan mulino kumaan kinuringan Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan. Kasapong kopiyot sumokot kaswabon bain hoy. Ilod page DM ki. Ikalansanan dot natanduli na dadi lapi ramutan dati. Hot galat tajuk dati ba hot ilat tulo daw. Oratian to kanulad. Asal lumiagal ilat tulo da panambarasan ki. Tidak aman nati siaran dati. Ikaw mo yan datulun do hot. Tajuk yang hot ka. Alasu. Okay, ata ka pakatilang busam. Kanaw misis ata ka diswang samayang. Tamadahay iswang kerajaan surga kasuabon diti. Kung si yahay tu kano kasari yahay dat katilambus. Iswang kapagyampayan dat sambayang ti. Patandulia na dati piramutan dahay. Gisambot alim pupusan dati pelajaran orang udahay. Kita dahay nunu tamo don. Nunu kamoyon montok nakaposen dahay tisam-tisam. Tinasambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kasabon kumadati insan po kasabon na bayno. Gaya hapangonsikahan to kumakinarahingan tu nakano to ko dat kapag yampay kaagut ti kasabon iti. Ikalansanan dat ang lidas to ko mantad dat pinaposikan iti. Kasabon na po bayno nga padadi naik kopi hipanambarasan dati pasalat pangakan-ngakan nga ay secara keseluruhan na imbulayan bohit kaubasanan dat imbulayan dat tangulun
ikalan sananda ina pun dahit tuhot-tuhot dati nga neng kurian karay ti pasalatakan nun. Sekirad haro nga abuli da ko imbulayan dahil group teka abuli PM nombo hit milah dati dat pakihupan. Kaswabo na ba na intangay dati at pelajaran maya dat kitab Markus. Markus pasal 9 ayat kumuha padam 4 gisambot 2 na padam siam. Tinapa nga suang kapanambarasan minanguga di Yesus at oro mantada sangulo na tanak dit akaboros bobow ulot akaboros ibisu. Nakura di pejila tu akuri padi bay no bas didit pukuli masih tanga ki. 4:50 pada mimpun dito no nga. Mandia ilo na mato kasalimpunan ilo ki. Ayat kapada 4 Saira de Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes ginumuli kumadit murid-murid daw dasway. Ko kita yolo dot ay harot kagumuan dot pointutuk ki murid-murid daw. Pira-pira hot ahli Taurat dada mutot mengiwal diolo dahiri. Ina pahit kinagulian diolo dinga minoy sambayang Yesus dahirid iso at nuluhon. Ina pa'y nangatan di siya nga Petrus, Yakobus, Yohanes. Sayra na po din nakaguli Yesus it pira-pira murid di siya. Nga kakita di siya dat kakita dilad ina pahi murid dasuay nga tutukan da tulun. Pira-pira hot ahli Taurat mengiwal diolo. Sayra na po nakakita kagumuan ni di Yesus nga katugang yolo, kagagang yolo, yolo na padidi nga araw yolo dot minamaramit di Yesus menyambut dia. Uhot na di Yesus kumadiolo, nunu di hot uhotan da ko kumadiolo. Kapadam turu, boros na po sangulo naman tadi kagumuan ni di guru. Nigitan ko itanakku kumadiolo. Ang igitan ko ti tanak no kumadia. Kakuaan na po nga isiyo na po nasuang gorogon dit mamonsay de isiyo na po di nga ako boros bobo. Sayra na po dot ay mumbal nundad menyerang mumang. Sayra nun mumang nunda hero hidi nga mamaan na po siyo polo po sa iti tanak na iti tanak. Gisambo ikabang daw nga magimputa. Nipon daw nga mikisas. Tinandaw nga kumodaw. Kumirim kadati kejang. Nakapakiano ako na kumalo murid-murid no. Demandilo ugaday rohidi nga aylo kano. Rupanya ino pahit kinatimungan di tangolun dahil di nga harohot sangulo na tanak dan nasuang gorogon. Ino pahirogon di nga momonsay dot ino pa di tanak di nga ako boros. Sayra na po mumangi rogon di tanak man na po di rogon polo poso itanak gisom dot nipon nga morit-ngorit mikisas pengkurang itu itilo iti kabang nga magimputa berbusa. Jadi murid-murid Yesus
inolu iridi pinarikatan nga adilo kanu dat mangugad dit roh teko irogon demini suangi di tanak. Sekiranya pod intangan dati hilod kitab Matius pasal 17 teko hilod Lukas pasal 9 ayat 37 nga noroitan nagid itinepot ayat mula hingiti nga kasihom ayat sosangulun na matiti tanak kuti ka. Kago nga ilo na porogon do minesuang mantad po dit itakoro po. Mantad di takoro gisamin nakagayo. Amo gidu kadit molohing. Ilo no gisam mo ino po di tanakid di nga isuang paki. Omon po di nga irogon do bobo matu di misuang. Tilo gi. Andia mumbala kagulat itu biyaw ning karakata oy. Nakadodo no lo. Asalem ya gali latulo do panambarasan dati haro nakasari lo. Jadi ugadan didit i murid-murid Yesus nga asangal ilo ni komo orogon di asangal. Hari mutiga kapit orogon do asangal. Boboson dati sumambayang nga amu no magidu. Harohi sambayangan kapagidu munda nagidadi mini panambayang mamanaw muli nakasuwa nga kago singgugulion asangal. Jadi ino po hit norotian dati nga ino po hit rogon na mo isuwa nga harawayaan komandot haro saluran bodi mo haro pawayaan ano po din nila nunuhot kakuwaan itit rogon itit tu mantadi tanak gisambot nakagayo ilo na porogon nga hinokasari manginggorit di tanak kumbala kumutigad aduh ya di Pastor Jim Gabo so kira na pod mumbangon dohit ino boy rogon umangi di bo mongokot muti kapyo nunu na po'y atampan iti kabang kokoton susah no mongido dadi mega latasut po anarurangus mana po da pitong kaya da irangus gi na iri na po nga ailan takon ti kabang katulun kokot timutisyo ti masol daw dia nga tok pimanan kupod aputo ti kulit tatman kokoto mo ay matigya. Dilo ni kamundat haragon asangal umbala nila murid-murid dat manambayang ay mong gidu ayat kahapodam siyam no kadi di Yesus boros si Yesus kumadiolo hai kamu angkatan yang tidak percaya piro panang kulinay dat iho na po nga pahingian da ipagilitan da kayo piro panang kulinay da iho na po nga sabar kumado kayo igitay tanakid didhiti kasyo man kuno ukabaylot iti napakinanan nila sarita lang haratalo itid Markus pasal 9 o kita dati dilad Matius pasal 17 Lukas pasal 9 nga ako di ka kitam isay ko mo yan di Yesus sila ulam murid-murid daw ko itangawlun ko ahli Taurat ko ako di katarang ko isay ko piyo kamuhan di siyo do ila kamo yan dat kurang percaya igitay na di minadhiri di Yesus iri ayat kaduno hopod antakan na pod no ko kita hirusad di Yesus di nga mainumotisyo ingguo itanak menggoncang-goncang kanya okon noko numan di siyo ingguo kungguo nga gisambo ino pa itanakid di nga nakatambo hilatana minin liid miampay da kabang no po daw nga mogimputa
soro-soro kunad aku kurahot iya dit aga-aga takon iya di handaman takonad paingkura keadaan di tanah ki abayang dati mumbalo pamingkuruhod to mo data ailalan min lapos no ngai min liid no ngai kabang nga magimputa nuno wadihot manto ko pendalanat tiyo digi uhot na di Jesus kumadi mo lahingid di pero na linay di siyod ay kapuriman na tiyati ka simbar pa di mo lahinga mantad pumuti di tanak isiyolo ka mantad di takoro kamuno po nga inggorit no rito digi lumapos minliid minguninipon magimputa kabang sayra no po dot mumangilo rohilo kumbal nagi dot ilo na patanak nga kasubod hila tapoy oy arahat no kago gi kasubod hila tapoy ayat 22 tay ko hilawahig patayon na badadi dirogan latilo po so kira na pod ihari ka mo datid penyakit sawan tay ko gila babi kadi dan tangawlun da pamarait nga muhot ako no kapiyam na kuramari to na retay gila babi ako ikumbala ka kita wogo kumulaw taso no kumbalan ko tagi la kumbala ko aruhay no nakokotot anjing gila dit 6 taon ko kantad pengkuro no kuramari to na retay gila babi ako ikumbala ka kita kamonda wogo kumulaw jadi sakira na pod iti sangulo na ay ontok iti sawan contohnya kumodaw tinan ano po nailanam no kopyat daw boleo nga kumodaw tinan orikot ano po mga kanidit tubat ubat sawan nga isuang sanga daw kumodaw tinan pa kanon di insan sanga daw rumikot na po rin nga itinupod nila nga kadang-kadang okokot nga amo ti kapuri manire kapuri manitulun okokot oposik nun di siyam manong karulo dilat aya gandasan na dila ko ka haro hikaguhit rumikot na po rin nga itinapot ititinan nga magisuswayot kaboboyhon haro himatuhit paluk tubot yolo kumodaw haro hi poin lurusolongon ako di kailom haro angkatangan lah nga tumano dapat dit idokuturo mo hatom paingkurolongon di siyo paing yolo yolo ko kasyo yolo kangko ay kumwadaw no parigi kada no ngayo pangamo kada no ngayo sapo det popondali pologoson no po pologoson to kono pohom ay baalad ko pero baharan na tongo mungkin 5 saat hingga 10 saat kotingkod nun dori kotingkod nun do nga hirin nun de kamondot deep sleep it aralom ko piyo to dop lohowon no nga ano korongo kapuriman sakira na pod ontok kot hilabawang ingka ka ano katungag ko ako sa ibaw gi jadi iri no kakuaan dot iti no pahara penyakit sawan duhan na mo ipangimbawang kada kau no angad labawang ka tu rumikot no po hi sawan dim hilo ka salam baway ga oyo diham paingkuro ka tumindal hiri na ay atilam muski kamoyan dat sawan ikajang kumudaw jadi mantad tanak ilo no lot temporulis yo suwayo pun dolo popilo poson sumuang pero gonom hirinundod mingkuratay to mod
ming haba ti ko kotung to mod ko man po nga. Adi miletong kiadan. Musti na daharaman tamong ilet yun lo. Isiso na gi ka. Isiso sangulun ni tanak. Wah. Kumbalo ko retan kagoy mampilas sa manok mo. Iti na po mampilas sa manok. Sira na pod. Pilas no na rigi. Sumuliwan nagyanday raha. Paimpusus nuhi palapa, paimpusus painguloki gakod, painguloki palapa, paimpusus liyaw itulo. Lumabu sanday raha di. Sira nandad ming kompokon nadit pinuhobo di manok. Ming kapoh numotin dari. Ming kapoh ilo gakod nga miagali ka daw di sawan mo. Ino po iwit palapa idigi nga idohod ng palanda. Manudok idi mongorot to manok. Sira na pod opilos no. Ino pa tigay palapa idit manok nga mandati ula kairi bo. Manu nagin do patanduliyo. Patandulian no dihirit tinandaw. Sakira na pod ano patandulian atipu palapa. Tipu ngay na dalandit ikumahis yo. Jadi do na po pangintangan nga iti kadaw ontok kasawan. Sira na po kumah to iko kumati longan daw nga pologosan na po dati. Boleh jadi do tipu. Tipu. Sakira ngontok ko no paksawo do po patanduli. Kaswayan do insan dat. Ino po di longan di boleh di nga linumonit. Ponong iwanan ko igolibangire. Wanan kantor de. Wanan ko galibang. Umbala linumonit natipu iti dia. Iti masol. Natipu iti masol. Uman gambaro nga memang natipu. Ay kadidi dokutur no kumbala naratu iti kasyem amu kangko. Ay paing kukura di natipu kasyem. Harus sawan di siya jadi irikan to sa siya kangko tumano do pakantad ilmu parubatan no mustahil kantad di Ilandia lo lah. Nga sira no po di mined hospital idi tabang ko huminan tamong. Naratu isyo naratu. Kan. Tao. Kuri saritate digi po ohon no po siya to sekira na pod. Ayit amu nga memang amu idigi apo. Dahinggo di kinoratuan dongot. Ay say kamoyan dat tutuh ko dungur ko hirito do pon. Nga iri nagit idohod. Dat apaksa iri mo. Tuminggura matigari. Jadi ano po kontok ki kedudukan di longon apaksaan do nga. Boleh jadi dat iri katipu. Ay lanan na kagulo mo lalahing turo mamukramuk ko na tulang. Oke, jadi yun lo nolot ay kantakan nilo nung kadi di molahing man tadi di sakira na pod kano papabuat at sesuatu uhupay na yahay insiyanay na yahay ka. Ay so namatiot lansanan dahil ay lansanan dati dat sira do kotong ang ilorogon. Isay po lansanan do kayo. Yesus pohot ay lansanan dati. Iri na kopio, iya di no. Iri na hit lansanan to ko. Mumulahaw to ko ngaran di Yesus, miyampay dit pengorbanan raha daw. Ugadan dati irogan, iri no. Hay so na suway. Simbar di Yesus,
boras nu sekirad kanu aku kasih miagali dit iti dit apang anakan di silo kapoin ko lagi boras nu sekira kanu aku kasih sini mimbari tulun ai soot barang mustahil montok katulun do atumbayaan kamu pa nga atumbayaan to kanu pa kinarenganam ai so na kamu mustahil om miampay o sikap ino pohit mula hingi di tanah kidinga atumbayaan ako mayo ko na uhupay di mayo ko na uhupay it iho na pati nga it amu atumbayaan ka tolonglah aku yang tidak percaya ini kasih kamu po nga it merendahkan diri na boy sila miagalilo mo om sayra na po di minintang Yesus itulun ko gumuan nga gumumu di rumikot isay di ta aswayan om kau basan no dati dia di bo iho nga iyo dihi harano pohit miagal ko tumimung timung pakurumun do kita dati nga muhot tay suang ginaw dati ay nakuro malo ka moy to kanon do rapo moy pongilo nakuro hila talun-alun nga iya dihi apia lumintuhon ni kareta nga ngoloyo nondat tumalib det sambil memanaw sambil mintong tilo sambil mangku mamidiw ko video no hom ararawi popos manud iyaw higulo da ko pos da hingga gurup jadi letangolun nga gumu di rumikot om kadi di Yesus di ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya iya no hiro dat momonsay ilo na patulun nilo nga bobow om bosukon iho na po manuhu dia saliwan mentado tanak iti om kada nendo guli kagu ka saliwan na di rohi di miampay dat minamogiak om nagi menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya atau koy nga iya di matiri miagal ko itinupot iso na po kapo kailan dati sumaliwan na tirogon nga mumbalo pod ino po hitulo ni di nga ay miagal silob contoh lah mumbalo pod wakan edit mangilob jadi mangilob nga irin na po nga sumaliwan ni rogon jadi hitin na po di nga ino po di hitrogon di sumaliwan no nga man po nakagut to insan kamatu gi mamaisyo gigiho temo di tanak gisombot ay miak giak dengan hebatnya koronom gisombo ino po di tanak idinga ko kitanan po nga miagali na patay seperti orang mati om haron na dihi tulo na mo borosot ay napatay ka napatay iya di kau basan to kana gati di mamisunod na di tambalo terus ang pamilya napatay ka to ko kitanan po nga miagalo di napatay om iya di na ri sayra na to alamok sayra na pod uruan tamo din da diragon dat papingguyo tay ko papilapos miliid kasaliwan na po iragon nga miagal po ditulo na patay ay so na hot ay so na kakuat ay so na gaya tuin na po hit minon na to si di nga iragon kasaliwan kuasa diragon kasaliwan katanduli do kuasa da tulun no huyan miagal po di napatay nga igita Yesus si tanak ilongon da tanak idi om numan di siya tungago
ina po di tanak nga mining kakatu sendiri. Saira no po nakorikot tahiri walay. Ina po dihit miyampay di siya nga pay murid-murid daw. Tu nakauli na di ngay tangulun. Uhat na dihi murid-murid di Jesus. Nakurayahay dito akano mangugad di rogon kadiyo laminay uhat. Kamayan na po nga ina po hit ay nombalan diyo dit amu po sebelum niya au gadani diyo rogon nga antakan na po di dihom adi nakano. No ka di Jesus simbar di Jesus kumadilo tokoy bansa na pumutid miya galiti amo ti milad ugadan kasyo kecuali miyampay dot sambayang isuang na pod kitab Matius pasal 17 dengan doa dan puasa tok ilo ni kamuan kud rogon di asangal miyampay doa dan puasa pemilad ugadan ni kakitanan na po di dati nga ako mo tinakombalit ako nakombal nga ikakitanan to ko lah sira no po dot intangan to ko paingkukuro ralan di Jesus sot minunguga di lorogon nga ako ni ko sumambayang ako ko sumambayang siya ako ni ko sumingkwatud to ko sumambayang man po siya palakay mangugad nga kaubasan to ko nayati mo dot sayra na po mangugad to ko tit aswang gorogon nga mangugad to ko di rogon no minay suwang sumambayang sambayangan dati haray tarong ako nakumbalot ay tinumbukan tumbukan dot ikarasukan doho na po podo si di manambayang karasukan mungko dom to ko nagi sigag kay may pangaram dia tidak mustahil ilo nga asangal o tiri ki baka daw atumbayaan ako dat ino po ipagilitan ni lorogon igitay na mined hila murid-murid Jesus nga iragon nga irakira ka nagi dioloy diolo manambayang kamatud diragon na mumangi murid-murid Jesus ki sakirad harohit ngondorogon suwango ipagilitan dati sambayangan na dati adi magidu irakira ka nagi matud diragon niatid manambayang iso na pohot kunsi araw na di kunsi ko ba iso na po kunsi dati nahak di Jesus nga iati na po nga atumbayaan no kasyo iyo kayo na hit tinimungan da atumbayaan kasyo angkatan yang tidak percaya kamu na po nga kunsi no po dati sumapilot niya Galilo kumiso tumbayaan to ko kita percaya tumbayaan to ko kinorohingan naraytan ni kadaw siya pero polinaid gud ipagilitan na kayo ka kakikitanan na po dili tampinay miya gali di tumagod to gadi siya di murid daw tuin na pagay murid daw nga miyampay kasari di siya manud-tanod pero polinaid ko miyampay do kayo aduyaan ako motid iati nga apa tu ti dat kapuriman nila boras di Jesus at yo kayo na angkatan yang tidak percaya pero polinaid ko miyampay do kayo ka o ni kay lorogon dati tagwangon iti ko boboyuhon dati iti ko basanan dati takoy otong kiadan ngon no po di polo po ko ilo nga pero polinaid dumia galindo ka ay jadi sayra no po kita kadaw dati iti nawayaan dilot
murid-murid Yesus haron lagi kadau iti tulun dot memang mantad tokoro nga ngayon iti rogon empuongo. So kirod kita dati tit pelajaran dat kasuabon na bayno. Adi oilanom oilan nilo kamu. Adi iho nga aku kaylo mongilo dat oilan kamu. So kira na po did nu kasyo man hilad ayat 21 nuhot di Jesus sayra isya dat yeti kam mantad pumuti di tokoro kasusu na pumatu. Di odo yang milapo soragang. Sejak nukasyo, sejak masa kecilnya mantad di tokoro. Jadi sera na po noretan na sejak masa kecilnya kita na po dati nga koboro si dalat anak di timpunon korongo wisyo ay mingkuratay ay sa ilo gilabang ay sa ilo magimputa akabang nga sayra na po did na idilorogon suwango hiri na di timpunan damiagalin. Haro ka kombalat ipagilitan natin miagalid dit. Your connection is unstable. Haro ka kombalat ipagilitan natin miagalid di haro moy inting-inting. Apuri mananod dit haro na kopiyahi moy pagompuong bo. Haro itambalo to kapuri man tiyo di. Ay kapuri mano kuno kagud yodit haro no kagu moy suang doho ka. Kang kundom sumambayang no po. Sambayang kat ugaday no lorogon. May ugaday kang ko. Lahawan na pangaran di Jesus ugadan. Iri popondasan to kat. Haro nagi kadaw pinangin talang kahitidot sekira na po haro hit tulun na may galidi nga igitan dati isuang da puasa. Tu ilan na pakantakan dilom laid na di. Igitan to kod isuang da doa isuang da puasa. Pinanuhuan. Naretan na pa di Jesus sa hitid ayat 29 nga iti na pabasa da may galitim amilad ugadan kecuali dengan doa. Ako po nakombal nga kamo na po itang pinay sakira na po harorogon dat mo isuang dati te kaharo asuang rogon palakan no po kadiwokon man palakay ugadan sakira na po suhon no magidu igitan na isuang sambayang ino po ipoda si di rogon di nga ingaran di Jesus iri no poda si siya di ino po dihit ikamon kuminaw nga katolongan ni di nga uhotan di dahay di laid na kay siya iti laid no matiti ka. Jadi sayra na pundod asuang isi rogonom sa bolum iti pengkuro kondo kadahay. Ang pologosan no padahay. Pologosan no padahay ka. Ang pengkuro na magidu inda sandiri ka. Akon ka magidu sandiri nga tumingkod hiri makasari. Jadi megal no polo tanah kilo nga hiri rogon ay magidu. Sayra na pundod ay manampuro na kirogon porikotan nakagusilot milapos miliid mikokotan nipon mogimputa akabang yadit berjadwal di aramayan ni rogon ni mong yadi bo korikot nagi kumadi Yesus may nagi di rogon pausawa kagumya galid di tidak mustahil iyati sayra no pod ay kataguang takomya galilo umbalay no di dirogon dat papausa modosi toko haro mo ti kapia kapurimanan modosi susuway kapurimanan no di bo mantad kad iwalay kasambayang ko ikamondat porlu to na portobatan na tumaguang kasambayang ko diri walay
akunan na po ngay dusa-dusa. Harana pa'y nakalisak-lisak, akunan na po kumakin na rahingan. Mamanaw ko na digi. Yodit kumarat-karat mo ti oy. Dat tumagwang ka gerogon, it ano kito. Kuat ko ya. Sonong nagit tumagwang ko tulun. Tumagwang ko rogon. Kumarat-karat ko di nga. Ilo nohot. Kamoyan dat numan pagi di Yesus kumino. Numan siya kumino. Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Iso na podihot. Pagala dati ti kamundo kumarat. Sumaporogon nga. Tumbayaan to ko kinurahingan. O tumbayaan to ko isiyo na higuwasa-kuwasa. Rogon piya nga alai. Jadi, ihati na po tihom tulun ko basan. It orang biasa. Saya hanya orang biasa kadipiturus ki. Ay so apa yung maha-maha dati ti. Nga sayra na po o tumbayaan to ko kinurahingan. Sumon di to ko disiyo. Migit to ko disiyo. Om hirin nandod ihati na po nga milop pawayaan da kinurahingan da kuwasa. Da tumagwang ilat kuwasa-kuwasa piya dorogon. Korono bimotilo oy. Oke. Jadi tumbayan aku montak na po ako dit haro pengalaman secara pribadi. Mungkin dot haro gangguan dorogon dot nawayaan do kayo. Tay ka mungkin di karuhang, tay kay tanganak, tambalut. Hondomo na do ko ri. Dohot na pakasari dot ay pamanganak do kayo nga. Isay na po do ko'y kumbalot nakawaya da kanta kanid di. Kumbalon nasuang gorogon. Nalingasan ko. Tay ko nakakito ko dit ikaruhang tanganak do ko tampinay do ko nasuang gorogon. No gadan. Ino pa'y pamanganak kasari ko nga. Na apatutut kamuratag to ko. Kakuha no po nga nakito nakapiyo dati it. Kuwasa da kinurahingan dahiri. Ino pa'y pengalaman pertama ko nakampay tinumagwanggat miagaliti nga kangko di katua gereja imuli na di haidi. Oy. Orohyan ko idadid inopohit nga arat di boros. Orohyan ko idad inopohit mumangay muratag inong kamuratag oswangay dan lorogon kangko nakuro. Sayra na pod oswang gorogon gi. Ay so no paganda santo ko suway ko Yesus Kristus po. Hirih nundod o kita nudot ay isay ni apatut ko piya dati dot sambahon. Iyo dadi di ginawa ko. Nga ako ni ko iyo di don rogon ni di. Tuino po hit tumangkid sumimpang ta ko mantad dot katumbayaan da kinarahingan no po di man di siya mo'y pagampuong. Di siya na mantad. Ino po yung ngayon ni dirogon ni di nga it ang ogirot ikiginawo tay ko mumbal da mimpa da tumangkiad da kinarahingan. Ino po yung nakatangkiad da kinarahingan nam idahod asarola. Doho no loho dilo kadirogon. Ano siya ngayon ang po nga iri. Nga ino po yung ngayon dirogon kasaho nga dor lobi punda dit ipisimpangan doralan. Imimpay-impa dot tumangkiad da kinarahingan. Jadi iati na pati tampinay kasuabon na bay no. Sorohon na dati dot kiginawa ko na pat tumangkiad da kinarahingan hiri na panatasan to ko dirogon. Jadi haraduo no kanta-kanta ko ti gumirot to ko kinarahingan o tumbayaan to ko pempanu tay ko sumogit to ko. Kada to ko podosih dot ay kada podosih kada katingaya maid sakiro dahar kanta kanomia galilo. Tu ilo na tugas ilo rogon ilo. Di siya na tugas. Sayra dahar peluang isiyo nga ay mamagayat dati. Kada to ko nakatingaya may nga sayra da kawaya da may galilo ilo nagidahot iso ot ay warning kapoylan kumadati tokoy.
mumbal kopi pamati rogon ka gumirot ko nagiti kumaki no rohingan iya di badari bo jadi iso pakago pagangatan kumadi kigigi nawad lumakud-lakud girot to kono kumaki no rohingan ato komoti tong kiadan di rogondet apo siya miya galo di manguntik-nguntik bagi rohian kono po kopi di sangulun nga amo no otong kiadan det pihulit piguli-guli rogon nga iya dihi o kita siyad ya di rumah tuh akon lagi panatasan mo magayat irin na da kakuaan dat iati na po nga poti lo busto ko na pod o girot kumaki no rohingan tu sayra na pod o kita rogon da lumakud-lakud to ko irin na di siya peluang ka daw da mo'y paparatu dati wah jadi kada to kono lakud kada na kiginawa dat ay sumimpang-simpang poti ka kada na tiyo di 20-an ako nagiti hom 50-an na gumuli ako nagi ka kada no tu agayo ho paluang di rogon dat may pamagayat dati tumano do podit kom balutan dat o gumu nawayaan pasal tumago ang rogon kaubasan no pongon rogon pongo ay titongon du tu lemok-lemok kasemangat kabo lemah semangat kaubasan pa nga dongo tuong ajarang idang adaw dongo yung dorogon nga hari mah kaubasan nga dongo tuong kasyo jadi mahito ko no umbalan to ko no dat iti na po kolomokon dati nga kada dat osilid iso owayaan dorogon dot manumpalid ako po siya dati kumaki no rohingan mahito ko no pori ko to kumaki no rohingan ikolomokon dati ay dia po kolomokon ko ka nga irin na dahi igitan dati dat ay kumaki no rohingan moy dat sayra no po katahak to ko onuan to ko kinorohingan doralan no mo gidu gumirot moy aiso na dan pawayaan di rogon no moy panumpalid dati idaho da panumbayaan iti na patulun dat o girot kumaki no rohingan nga ano di rogon ala da moy panumpalid nga itulun dat aiso kinorohingan di ikoposin di nga ay madi rogon kadaw mon kasaho ay di rogon ngayon nuridi urung gaho iritu doho no ka jadi may to kono sapo irogon ipisimpangan nga ito koralan to posyon nga miyampay do tumbayaan kumaki no rohingan pasti iati no po nga kano sumapi rogon isay to kono po ay no boroso hilad iyo ho no mati kaugad ka ay siya naman po boroso kantakan na po miya galiti nga sapon miyampay da sambayang kamon na po ay apagon na ralan dati sumapi ti rogon sambayang no po sambayang no rohingan jadi ay insan pakaguh dot magangato ko dati dot katumbaya ay to ko kumaki no rohingan iya ko pisimpangan doralan dot mumbal nad atumbayaan kumaki no rohingan dot au gumu kupeng ka noratian na dati iti no poponging koinggoritan hiti pomogunan ako ni kapopakitad ay sa kinorohingan nga iya tino gati pomogunan tino pomogunan nam noroitan nagyad o gumuot koinggoritan mo kada dati may pasalaw kinorohingan na right till that awayan dati itu noroitan na iya tino ti pomogunan o gumuno hit awayaan dati amu sonong nuno na po awayaan dati nga iso it agat kumadati kano takot tumilambus sa ogirot kumaki no rohingan paingkuro pia kagaton nga kano takot tumilambus sa gumirot sumoni kumaki no rohingan jadi tong Pinay ikapolidon to ko umbal to ko naggumuli
Ay tagalem manda da tulo na may paguli dia sendiri kagumuli. Moy da ina pohit tu umbal lorogon dat manumpali dati nga anu toko dat tumuguang anu tokod mangala isuangaran di kinorohingan Yesus Kristus. Komposyon diti pagumbalan aratu ko ang kaliko sikapay tumonduli Tompinado kulisihan kadano tilambus ko'y ratu Tompinado kuutusan Dulino kumaan kinoringan Anong bisisa takad isang sambayang? Kinarahingan isang kerajaan sorga kung sikaw da kasuabon diti insan pun na pupusan dahay ti kaisisan da sumambayang hingga da nembulayan dahay dat paing kukuro ng kutirogon dat mumbal la manumpalid diti pananud no nuno na pa iralan dielo nga umbalan dielo dat mamaratu moy iyahay na po teko iti tangolun nga kotong kiad mantadia nuno na pahit ay kapurimanan dahay kakausan dahay teko iman-iman na dahay kapiyantok kit boros-boros no korohyan no nga may nahay uhupay dat tumuguang mada dahay irin no osilid isoot ralandi rogon dat may pagampuang kakapasyan dahay munta kita tambalot isuanggat pisimpangan da karohanian may nala anuay da kagarason dat ginawo dat tumilombus at gumirat kumadi Yesus tu isiyonay kanuh dat mangala iti pagumbalan dorogon ampunan nagi dosa-dosa dahi Tuhan may dat iyahay na pampatilombus sihed o girat asama kumadia kaun sikaw tu hinakod mangahak daralan kaposyan dahay dat adaw do bayno gisom do kasuabon na suab nga kanu kagoy hay dat kapag yampay isuang dat kaisisan da sumbayang iti na sambayang dahay parikatan dahay kumadia isuang ngaran ni Tuhan Yesus amen. Okay, kung sikaw do kinapagyampayan dati di kasuabon bayno puji Tuhan ikalansanan dat kasuabon da suab nga alumis da piramutan datim kopi ruba ta kakago hinokopo asan ngot pupendalan dat buru-buruan da tadaw da bayno